Ada kime kardom kadu kawela so YouTube channel long kilang rado ana fans na mela pen pini na itu man potot na wan pila bangke Voreng Abirta mate Voreng Warsai petak sinang wan piglo kopia Voreng Warsai ma kon ana post sa vacancies si doma kachar leng leng kon si kinang jima last date koman tuma la so details la bangke nili no na lito man la so video long nang tan pachini ponik po na lito na so YouTube channel la long nang ka humri milang pute kachingan pe na lito subscribe ngon la videos tami na lito share ponik on tani non patek pen kopia Voreng Warsai ma lapen ko son se kai apply ning jima la so putak non patek pen lang polo nang lapen chetan polo nang tani non chetan polo nang government of Assam office of the assistant development commissioner hil saplong hin pen kapik lang pon awering warsai aputak jok sanali tum la so awering warsai jok dun example te la so video la bangke kicheng pen kijut an nang tum kilang nang jil la bangke kinang iksad lapen Dima Hasao a district long stami pinaan karbi akaya tum madak kido don tum do na selang litum stami jogdun igji fulte prabjin penan itum jogdun igon lapen ilinon aware warsai a details na litum afan so a video long nang tan pachini ponik po so aware warsai panjang si jogdun tulotang te ilitum along standard form mate application form la bangke donangji mate Assam geje part 9 puta pon labang so form amen la bangke so form along kinang so details ilitum fill up nang po lapen Council court fee stamp 10 rupees sabang ilitum kapabondo nangji labangki kinang iksodlo. Lapen non labangke details of post lapen eligibility criteria putak lang ponlo nang. Kichingsi number 1 along nalitum tek ponlongji. Number 1 along a post amen labangke gram sebak afan kadu kawi pendak bangkri hini aparman kipi pondo. Mate dak 12 nos and vacancies to lapen payben labangke 14,000 and 70,000 along ponikji. Grand pay dak 6,200 and dotulang. Lapen gram sebak afan kachar leng leng kinang zila bangki graduate uneng si arts commerce science ajat streams tami chok ekji lapen ki number 2 along putho dak number 2 along la bangki ame apu samian la bangki gram sevika afan bangki thom anna farman dak kapek lang pon mate ki pi pondo lapen payment salary la bangki nanitum 14,000 pen 70,000 an long pon ekji grand pay dak dutura 6,200 an lapen labang so gram sibika afan stami graduate labang ke ilitum kachar liangdeng unengji mate donengji number 3 along dothulang junior assistance mate LDA com types awring warsai afan kadu kawen nag bang clear farmondo lapen salary labang ke 14,000 to 70,000 an long exi grade pay dothulang grand pay labang ke 6,200 an kachar liangdeng kinengji labang ke graduate unengji lapen computer knowledge tami donangji mate computer certificate 6 month duration certificate donangji lapen number 4 along sub engineering of tami inod an vacancies dagdo but one no san vacancies do salary 14,000 and 70,000 an longji lapen grand pay dak 6,200 an kipi pondo tuna lapen diploma do nangji diploma labang ke civil engineering ana diploma do nangji lapen number 5 along chugidar fanda inod an aparmando mate one nos to salary 12,000 and 52,000 an long ponigji grade pay dak 3,900 an do lapen kachar leng deng SSLC pass hote nani to na chugidar aboreng warsai fandang ke jogdun long exi kaduka wependa a vacancies labang ke 21 nos to mate bang koira fo farmando laben la so awring warsai fan age limit labang ke 18 pen 38 years an arta tum jogdon long ikpo age relation labang ke per government arul setting pensidam ikpo lapen documents copy ps on si kenang jima polotangte mate ki pidu nangji polotangte support has tameni nali tum hanang than pachini ponikpo lapen nali tum kapile nangji adim matinali tum jogdam ji pulotangte kapile nangji adim dak kitok pondo mate mention pondo the application is prescribed formats addressed to the assistant dev commissioner hill saplong Dima Hasao must be accompanied with the following documents copy ps on kipidu nangji self attested copy certificate and mark sheet from SSLC honors in support educational qualification self attested copy nangji is proof of an SSLC pass certificate to chok kalte admit cards damage
lapen self attested employment exchange nangji lapen up to date ki claim tang mate ka kuri tang nangji lapen self attested copy residential proof certificate do nangji lapen self attested copy caste certificate do nangji lapen self attested recent passport size photo ini tumpi do nangji lapen autonomous council court fee stamp 10 rupees sabang ini tum pabon do nangji lapen self attested envelope 11 centimeter x 5 centimeter affection postal stamps dami ilitum 5 rupees tatapa bondon nang chikinang sot lapen mobile number labangke ilitum application form along mention dan pamineng ji lason attack last date labangke 17 September ang si last date lo man kyang je chiklo 17 September lapen apor labangke 4 pm an earning some 4 pm an si last date lo Ning Kehang Atum kumani jong si jogdon ikji pulte nanitum prabjin pen nanitum jogdon igon lapen videos tami nanitum share igon karbiang long lapen Dima Hasao arat doan stami pelang iknang lapen pecini iknang lapen Dima Hasao long stami ili karbia kai tum doigo alang litum stami laso awreng warsai ali labangki pacu endana lasi pinia video mate pinia update long nangki wan pi labangki la ansor no Dobe thakmi kadu kabe karbi 3.0 YouTube channel long kilang arat do ana hons tami nilhin pen kardom